it is a see the major say ade abeboa Sam George and say on gather NDC for nyina na wonche obi yes ka just as well on render state apology ama NDC for no be say see am no gase no NDC for no go for Sam George omu kire mu say hey because of Sam George 2028 NDC be lose omu nya campaign ama NDC da mebo nkire mu no akire wadwen ama me e wo comment section I Penyah Block Media that's what say need you over like if video no that my subscribers and so back click the notification icon for the latest update am be kire wadwen da ama me e wo comment section best also best one no share for so anya bi ahye enti Sam George odajam aka say home obo home match esebo away match oni MPP for no trumu omu no ntimi twam ama MPP for na bo ni minimum home match so be honest on NDC TikTokers na abe class ni nyina ye press conference Sam George ye just organize ye I hono according to some of the NDC appointees say omagime Sam George efra TikTokers just we trying this for no mugu media dede no we twa mabo enu akofa MPP for just nipa kwa na waka na ya kire mahama pen no Sam George invite safo no abetwa no ahia enu no mo sere ene ade asem na anie NDC for no adwale o mu kire mu say hey aduna Sam George aye no babu o mu so mu Nkwaseafoɔ so mu Nkwaseafoɔ de o mate na on twen o mu behu no NDC for the Sam George aye no mama na nyam ya 4 years enwa enye 100 years so 4 years ebedru esia the morning pesu asubia na moto aba na tia no na makopɛ NDC foforo ni foforo no abegina na mato ama no omukotena fie de besu anyansa mu benya de bra kwasiane manko na moye ya ye brain kwa motima sende band wanti de say yemfa nkasa mamo wo de hwede Sami Gemfi koye Sami Gemfi band kwa wansire mo sende bia maida enso anya dollars akoma agrada na wunni aban mu no sa tam no otimi chesa dollars no wo de mo ndi nkwasa asem koye nkasa wa na kasa ye nkasa mo nyesa anko abato no beduru ye betu atia mo na 4 years enwo 4 years wanu ho ya we mom de Sam George ye mo fo mani hwe no kokromoti be kasa na mo pam no no akotena fie na next time no de so nyansa MPP form ye campaign tia na ono mo deal mo de mo deal emunwa Sami Gemfi obenya de bia hwe agrada wonya dollars akoma agrada abla NDC ni biti be kra bando de kasa mamu motimi asende no wansiri da de munya sankwa abato no 4 years enwo kenye jomama pana nipa dona mudi nse sankwa siasem na moye na aban ka nipa beso somuso Honorable Sam George akwasi official mu na wo mu didi president Mahama Atem e kan sam wodi nkura wo yesei no enne wo se wo mu ni mom ni TikTokers wo ba NDC TikTokers watini ahia ida se wo konhwehwemu na wo konhwehwemu yie pa NDC beba power nyina no NDC TikTok ha e ka ho me na me ka kire ye campaign ye because na MPP for the na etwa o mu twa ntro ne akanta and now pesa wo kire ye say o mu na o mu didi President Mahama Atem no wonni mo omo e che ya ma 24 hours Honorable Sam George 24 hours ya ma won kwa kire 24 hours kra ya ma o kire se wa me pe bibi an kan kire ya Honorable Sam George ye betinte so kokko afiri anum e de a because ye hu ni say munya tumi ni wi a wo mo ye adwuma ma mo ba power na mo refi wo mo an na mo ne wo mo a aso mo ye NDC for aso mo ye MPP for mo no mo na editi mu mo nobody is bigger than the truth ye can no question in pantension impa Sam George so bi antumi nka nche na e be ka kire no dia Sam George aye no ama me hu say Sam George sene a politicians ne ka say de Nkwaseafoɔ na egitumi no no kre na nkankofo entumi nso mo mogye ni empire o mo mogye ni engitumi mawo na ende wo Nkwasese o mo a wo se o mo from content creator na e ka say content creator between politician TikTokers. How do you understand it? Se wankasa ade a wo ye wo dwene ho a wo tena ase na wo dwene ho a how do you think about it? Amanfo akufo ado time no woni hwanampo no wasori gina but you say na NDC grassroots TikTokers original social media so NPP for solo no mo de janda mba na o ma solo no ma kanta ni nyina no nti na nda wonya bebia gina nso enne e ba na amanfo bedi no nkwala no mo fom no bedi no wo de akoma content creators
Messi politicians won wo be di bi mu echi a won wo be di bi mu echi a be boni wo be di bi mu echi a be boni ne ho so dia na ya wa so by election no ewiase mu bibi e besi bia no ewo na so wo ne ho dia anti na by election ye de ye no wo mu no no kra na no mu nkan e be kan kire no no kra no mu bi no mu nkan kire na e be kan kire no nkofo no mu ye dirty work ndi ma wo no siesie a no wo pa ka chame aye say senior politicians ka say de Nkwaseafoɔ na gitumi no indirect no wo ka kire NDC to take ni so mu ye Nkwaseafoɔ wo mu nimpa na grassroots fo ya mu ye dwumade na mu de mobile na saafo na nende wajo ma hu say NDC for youth na ye app yisu na ye campaign ma NDC no ye kasa ni ade me pesa me kai mo asem say this government no enkofo bi a omunya appointment ewo mu no wo mu sunu ene say omu life ye koko football bo wu nuani ma won pass ho me onkofo bi wo no ma mabo mato omu dam list so me se men kasa wo be mere ne so ame me ba be kasa mama me hot time ne so me ba be kasa na wo young girl na wo gu ho ani ma se disgrace wo ho ma NDC no wo ye slay queen wo nye slay queen enne no omo aje ma omo appointment no omo slay queens na edili o ena emrante ebi ti say ai ke mo ne we mo no hwe wo didi o matem wo ni o matem engineer de o mbefra o eye ne matu unye slay queen na won kasa o mani mo fofa o mo mfra o be me mafia tewia mi gina mama me ho time ne so a NDC fo mpanyin fo mbetemenka men kasa boy nipa bebre na kasa na reta de mpanyin fo no mo he reta nti na reta ayeko mayeko mama me ho time no so a me ba be kasa na asema meka no ede ka ebe break party no ede eka obi an save video ento ede eka ebe break party no yes mayeko ebeka 1 week am ya to aba no Asante region party office ho no entafo no mu begu ho na ebi kura nya bas erade ebi nya bas no woni nkwa mo fa zo begu ho menam Nkwaseafoɔ no ya announcement se ne madwene nya dwuma mo mbesene nko basis wo ho baby a wafofo mo ka me kire baby a bokofofo mo ka me kire baby a basis wo bia me nya mhyaw bi sawo na wo kire me esirem kurokura wo free so a me bo me ho modi bia se me ho baby a mo fa mo bas free ekosirim me na me yes edman me ka kire mo ne Asante region party office hona esimfo no bokofo no begu ho basis shoto ya na nya basis ebi kwantimi anya kan gosem ankoto aba me konkrase ko yes edman ene me chief a wa free me papa erwane mane baby panda Chief Malik mane baby panda o hene nya campaign be papa ne bona boss wo gina machi eye campaign meneno nam Nkwaseafoɔ te sɛnea sabin prebia sa mani susumi na so sɛnea yadwene nye papa ne yiri hu papa fɛn sɛ papa ne wu yɛ no ne yiri ne maye mɔbɔ a police fo bi na kacha me reta me se me pese me kasa enu nti na maye kom no NDC for youth enye se e bi asem nhame papa ne wu yɛ no ye threaten me ma ban na wo power but ye threaten me mabusuafo na omo den me da hotel sa ayim fia ne de me kwa me nua mema binuma omo ya police chale me kasa enti se wonu anima yem pass wo da na me mafia tewia mama me ho mmere ne so mba be kasa me ba be kasa fi se me regional chairman na nakwase nim se campaign time na me di nachi
regional minister nim sese man konkrase a na me jai ada man konkrase ne mete so wo ba bia na me ba ho yes mekasa me akasa be maame ma gloria wusi onim se retant na TikTok nkwa na ye campaign rita sikko grounds for ye campaign me se mere ne so a I will talk me kasa me kai pa me maame gloria o no do any me life osorita t-shirt a wo printing dabo a wo ye ade bia wo ye rita me hu obra nye kwada campaign time ma gloria penny nipa wo ma me t-shirt apart from ma gloria nye wo so sponsor America t-shirt ma me de call abontene koye campaign wo mra no meka abusuafo ye meka sa later no ye ba be cancel bye bye abusua Sam George issue no ye wie yo there be o afa na case na start yo appointment ne de minister no odin de president ama na de man no eno no ye nka ho asem ne because nipa ni nyansem no de na appointment man no te no de ho hia ye but the MP na odin ni delegate na to no so aba and so obe represent party no enti Sam George wo next primaries anybody abusha montage mami obi a o contest Sam George in the next primaries bia no mehu me obi o contest in the next primaries against Sam George onim go pram bia no o mehu me name nkrofo ina no we will organize ourselves, we will mobilize our own resources ye be kwa kodi 21 days onim go pram na mo fesa delegate ye ne omo na te ya o ningo pram delegate bebre wo me di bebre ye ne omo di nkomo each and every day. That is why every day you will update your grounds. Okra constituency we unpopular. Sam George, you are even unpopular in your own constituency. What could 2 terms? Ye be 2 premise. Ye ma unfa sit in command PP. Ye be change you premise. That disrespect is too much. Mo bu mani gu no ma so toto. Enimti abuo no edoso. Uko na one uko organizers lifestyle creators ne MPP pandits ankofo we prisi one mo ne eye de anade egu ne seso no kwasi official mo no nkomo anyo omukodi ye ne ye ni ho sa guys we china bi omoba no mo be ka kire say na minister ka kire ma how we do we know to even defend the party and defend the government because one fair ye na Ghana na no hwa ne nkan even in kan na nkasa no kra no bloggers e wo ho mo political stories e mu say na from including MPP bloggers one fair wo they are all doing content a friend say me ho kani Mavis political Mavis mo any mo boys yi omo ye good, they are equally doing good as MPP bloggers. Your NDC influencers, they are also doing well. You didn't call any of them. I lifestyle creators. Me say, yeah, the Sam George constituency no ebe put a test next year 2026. We move home. Me say that my experiment. You will see the power of the social media. You think we are joking? We will spend 21 days. We will mobilize our own funds. The EBD, the Ebenom, the transportation. We will mobilize everything from them. Minim say Grace Kohemone Samson Wamoni Quinshai Muina Etech. They will mobilize funds and bring it down. You better Sam George constituency. You better baby to me. Some of us we campaigned across the region, across the country. Central region, we did everything that we could. And then show us just appreciation and recognition. You are there just disrespecting the social media. And the social media is the new media, in case you don't know. Now, you better experiment Sam George constituency 2026. You see. Eyezu, Michia NDC TikTokers na ni NDC phone na. Enyumbre me pie video bi so. Na ya ma hometi. Yesi Honorable Sam George invite TikTokers bi na NDC TikTokers enka ho. Honorable Mesrel papa. We dey me kapa kotodegu form na me pouch na making. Se o pese ohun omo a eye adwuma ma NDC e ma NDC e ba power. NDC TikTokers ye wa haya ye nko ba bia. Twa wani na be hwe ye. Sign bra biom na baby ade ne nam no emfa o ba bia. Omo invite omo no. Omo nka ho bi kra. Omo mu bi mpo edie rajon mama tem.
omo bi me pese mebodin edi yera omo awafra omo bi edi yera John Mama te me pese mebodin nti me so na bo baby adenam no emfa ho baby a nti kona san bra biom kona me pese me ka say ye ma da say kona san bra because NDC TikTok ese wa ha ye buefu papa because omo awafra omo no omo nka ho bi kra ye no mu bi na edi ye nimu nyam ya da agye ye mre eto ho e ma NDC e ba power no ye wa ha ye nko baby a enti adenti na bibi say about good news say now to me esa ye ho now frɛ omo a omo nka ho bi omo ye campaign time aye campaign kama ye namu aye campaign ye de ye nkwa eto ya da agye eto ho ye jaya mani ye nkunu mu edi NDC chairman NDC afa ne ntoma pefra na se bibi pa bi wo mu a ana bibi pa bi wo ha wo se ye nya so mfaso a okofra mu a enka ho bi just because said den die enti honorable kona sai bra bim yesa ye nti ase da sana mi bi jasa mi jefi eye ye okocha agrada sika mbe ye video to ha me bufu ye ma metete mi NDC atare mu sa video na nam so ma me nya time be bre empanyifo frɛ me oba do se me video ni fio e ma me koyi video no efi ho video bo ma eyi video ni fio but na asem na ehye mu na ye me ya pa enti honorable se pese ye no benya asem se pese ye no mu bi ye benu ye ho se ye di NDC echi a ye srew kona san bra biom na beka bibi papa bi e kire yen ida so be ba TikTok ha abehwehwe yen a select ye mu bi na wa frɛ yen because o frɛ ye mu bi o frɛ bi no mu na say one friend ni pani nyina akra kakra na be frɛ no ye mu bi ye no ye beti TikTok ye beti e wa ha say nti esro na bo kona san bra bi na baby adenam no baby adenam no tro emfa kra omo wa frɛ omo no ye ka say ye bubodi omo a kwa omo de yera John Mama e fa so before election time na won honorable yes sir e ma ye bumfu because moreover no ebufu e wo ye mu dada nyoma bi a ebi mu aye atwemu no e ma ye bumfu nti yes sir kona san bra biom me hu videos bi na bi a crofata target I'm very disappointed papa let me tell you ade bi wa ha say ade na ye nyina ye boss Sam George echi no His Excellency John Dramani Mahama Oba Amsterdam asama me okasi menim e ka kire me say ye bon pai na so oba power na so wo ya ade a wana so bi ya ade a unim ni number into social media no so na ye de ne ba ye ne ho ana ye mbeka no sa na o ka kire me nana efia abew sa na o ka kire me enti the same way na meye NDC no aye wom eyekuo but eti say wura ure ma aduane bi asisi chen me Samson wa wo disrespect me a enya ade am iko ba bi a me from out me akọ me ka no kra kire wo obi ade no ho you are a mother, I'm also a mother. Oh, connections, I have my connections in the NPP, I have my connections in NPP. And to say yeah the NDC Sam George he's not delivering because Ghana mate na ba na mo abeka say DSTV asemi me do Ghana so no kre uto data enche na asa wo ye say enche na asa kra say e ho na say Sam George na ho ka asem no onka and who told you doing politics is not content creating? Who told you? Na me respect him opa me no say sa na ma bon sa Candice Owen e dey na oye enye content creating Harry na Emrechi Donald Trump kwatena play mu a woni si na pempem no eni si America for pempem no enye content creating na woye no enye content creating na woye no Honorable Sam George yesi won bie baby TikTok yi sa na me tie ye Honorable Sam George twi nani se why busy onya sa da age no na me mate a me menya ndem me ma megina hasoro me bo mi se mo manana ha me bo mi se ma no say any content creating. Politics not content creating. To kill a jandam. It's the Kevin Taylor any content creating. No. Ah? The Uncolani yeno to kill a jandam. It's not content creating. From course I some free ni pass. What me them shy say? Ah? Say one greedy bastard no. One greedy bastard. Most of what Ghana ho mo ho fe ene na se for. Mo betimi akọ. Mo betimi akọ. Sami je fi adwuma he sami je fi adwuma e de ma no.
They say communication no one can ho. Nipa ye dey ahye ne nsem ko Ghana me ko hu ye. Sam George and he's not delivering. Enti entina say. Na say ya me nua Haruna Idrisu school replacement shy say. Ya ma me ka ho asem. Nobody is above us. Nobody is above TikTokers no. Me nka ho. Be ebia de minim no. Wo ni metima so akole bi side na ko. Yes. Muni mu krofaya so mo nsam ya mo dwuma mo ye. Mo come on to baby amote no. If you are not part of us, baby, obia on the group. Make no crack up. Obia on the group where NDC nim no. Ebi di Kevin Taylor chi, ebi di Adon Best chi, ebi di Weyechi, ebi di Weyechi. Yeah, one my ya for mo say mano. We are trying to help them. So keep quiet. Shut up. MPP for no so. Memo ha Sam George. Amu ka say, Sam George be yes, ani ejai kasa. Na mo afa ye ho. Ma bodam. I will choose NDC in the gutters than MPP or ye friend ye good perfume. What bodam and as I'm George, why ye baby? Ye catch no. Say I doing politics or content creating. You are sick. Do be skrank. What bodam? Content creating. Hey, ube now I sa now I call any content creating. Ka Candice Owen, ke we say ye nim no. E ka Harry why then no. Ke ye nim no. How up? Edi adia. What to constituency? Who so konane? O parliamentarian, mo nya da call. Who so konane yi? Mo de akoma na tete app we so, and na asefo one na greedy bastard. Ye kwa ye mfrɛ mo nti den. Kyerɛ wadwe ma me e wo comment section. Aha yi Penyah Media.